babu salisu asara dambugal sappo e tataɓangal ashafa ko fi yiltidirgol mi mana nde oya yiltata oya pihoy koni hakkunde maɓɓe kewɗi koni hakkunde maɓɓe misal an Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma qala umaki bada rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ɗo ñawi bi shafa yiltidirgol fi kulli ma lam yuqsam kala hunde nde tawata sendaka ne laaɗo no ñaawi yo yiltidire kewɗi ɗin hakkundeji men ha en fof fottodiren hara goto toñaali to ida waqatil hududu si woni noon ha keeri ɗin waɗi en sendi en waɗi keerol ko caangol ngol woni hakkunde men mako travaux o mako rayuwal ngal misal mako ɗum ɗo wa surifati turgu laawi ɗin seekama hakkunde mum nottisama haray hande kadi ɗon ko wiyete kon sendugol yiltidirgol cewɗi haray ala hande kadi ɗon mbimana fala chofa haray sendugol ala hande e ruttodirgol cewɗi ala haray hande kadi kala e kummum kum muttafanu alayhi wa lafzul Bukhari wa fi riwayatin Muslim naare filla e Muslim ash-shaf'a mana yiltidirgol fi kulli shirkin hino selli hino waɗe e kala hunde kafande e fi ardin e leydi aw rubu'in ma ɗum galle aw ha'itin ma ɗum zarden la yaslihu sellata an yubi'a nde ɗum yeeyete hatta yorada ha weeɓite taw ala shariki e dow kafidaɗon e dow kawtal jon e dow ɓattodiraɗon taw a fi riwayati no ari e filla e tahawi no ari e filla e tahawi wo gadan nabi annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam ñaayi bi shafa fi yiltidirgol fi kulli sen e kala hunde koni wo no selli o rijal worɓe hadis on sigatun ko hoolaɓe wa nabi rafi radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallam al jaru kawtal jo on haqqo bi shagabihi ko ɓuri handude e galle kawtal makko ɓurɗe ɓattade mo ɗen awligoy galle maɗen sa yeeyitayɗe e min Abdoullahi Kala enen cikkuduɓe borno ɓen haray komin ɓurɗa handude e hollugol lam mi sooda mami ɗaɓɓa arowo sooda nayo mi andu yeeyede wo sellata tawa hara ko tuma yeeya gasi goɗɗo ari mi anda noon yeeyama wana Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaru dari kawtal galle e haqqo biddari kanko ɓuri handude ɗen galle ɗen ndi goɗɗo go rawahu Nasai wa Sahih ibn Hibban wala wa illa haray kala emen yeeyowo galle mum kala emen yeeyowo tere mum kawtal ɓe on tere ma on galle ma on jardin haray ko ɓen ɗon ɓurɗen handude e wolande mum kamɓe ɓe soodama ɓe ɗaɓɓa soodo fi honɗum wata en addan ɓe kawtal mo ɓe yiiɗa won Jabir radiyallahu ta'ala qala rasulullah sallam al jaru kawtal jon a haqqo ɓuri handude ɓe shufati jarihi e yiltugol galle kawtal makko aligoy hettugol galle kawtal makko ɗen yiltodira ha hendo yuntazaru biha o habbete ɗum wa in kana hay so laatike gaiban o ala ɗon in kana si laatike tariquhuma lawol maɓɓe ngol wahidan ko gotal rawa ahmadu wal arbat wa rijalu siqatu a falama yeyde galle maɗen koyen kawtal miɗo wirni miɗo yehi Saudi hajjugol ma miɗo yehi Chine ma Dubai sodogol marchandise ma miɗo yehi Amérique tun visit hara e habbotol an simi ala ɗon ha tuma mi hewti a yeyata tawi tun lawol men ngol ko gotel borno je men ɗen ko gotel haray accay ha hitande mi ari wo humpodiren mi sooda ma mi ɗaɓɓa client soodo ma mi yananama ya yeeyi on mo faalaɗa wa an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anin nabi ko ƴetta nabaji Allah sallallahu alaihi wasallam qala ne laaɗo maki ash-shaf'a yiltidirgol ka hallil iqal no wayno firtugol finde mana ko hunde hanude tawde be waɗe rawa ibnu Majah wal Bazzar wala shaf'a wa zada ɓeydi wala shafa sendidirgol ala yiltidirgol ala li ghaibin wonande wirniɗo mo ala ɗon wa isnadu da'if